Mai tangke lo. Jadi lo matur gitu yang Betari apa sana mawin yang jadi mbok ngauk ang buka nyai Bah Nelia sing ngamah-ngamah nih mau jadi cemik nih. Onyang si sio sing bisa matur nanti keke buruk marai bidingah ni matur singe ratu yang ibu titiang dagi masang kabe Nih misi meriboning bro bok nak nih. ne paling gede lengan si sio ni nak sing mantat nih linglo yang modus kuning kan dikali penampak ne beratu berat nah langit anggit ya satokan sampun sami sisiani ratu sergap tangkereng ajeng menawi to weton tel pawacano anggit urus adu yang Betari adik ketiang nyai sisian ini pas kene Surya nih ratu yang Betari yang kene sisio jegek-jegek ini dianggar kasih truno-truno kedlon ngandang liak pesu kene belik-belik gitu terus satu ne mako ciri waktin mino kadi sisio banyak memene rikalan itu Betari tedun apa pertiwi ingat kene ci bob bukti ne sisio ne ritat kalau itu yang Betaro nedon napak pertiwi kene cino bakti sisio penawa tuno kebisane tuno keulung yang ulus angka neng serdu paramita sedah ning mana bakal bakti ne ne utama iya tepuk tangan untuk di sisian duwe ne iya diatur sing apal kan ucap-ucap yang bener keno subakti ngatur orang ayah be mani-mani be ngatur tronarang selepek ngapa engkengi nak maco peswang kertas yang sing kene bakal ngelestarian adat seni lan budaya nih rikalan muka jani nyen bakal kulit ayah nata napak ricat kalau itu Betari tedun oh bandingannya yang sing ane kene yang sing mulane bajang-bajang orien kang ngatur ayah kang ngelestari seni dan budaya ane demen ngenar bunyi serigala orangnya apa tuh lau ulian seni, ulian budaya, ulian agama, pangsidan, ulung maket, mina padi aja. Oh, ulian seni, ulian budaya, ngidang, membesik mesikian, rago di sini orang ayah. Patut pisah ratu. Ayo ya. Wong sisi pura sama. Nyai sisi aja mah kerja. Bebe kakene kanan sekali. Jani beng-bengan kupingnya mah kedua. Padingah jani lo. Ma bener luar satu rancu ada tanya lawan si Rami. Apa benar? Apa sing jani aturnya ini? Puan sadilaning mangke anu turak maku wani manjing marikanang jagat batu. Apa sekan ada jelemu mai usah ngasek ke jagat batur Arsokan apa sih? Matur? Wah. Walau mangke siro rami bibi pirayu amin tertulung lawan ingani ke bersama. Ampun tidak ngodar pawacana ratu. Jani dia yang Betari. Ni dia tulung tu kenyai. Mapan anu turak matu bani pangusak asin. Oh, ini tadi sesuai lah. Oh, ayo nang terutama nang mula tadi pangupon di ini
jadi di batu. Sabire ada mai jelema wong manusia mai ke usak asik ke jagat batur. Ngabo seluruh satu, ngabo seluruh buat. Wani amangan angristu dini di pandara di alas batu. Mai ngapa kalas batur ngapa buang ngelebang mai patlah kamahan tek-tek na dini jagat batur. Nih janinya aja mengejar, mau jago aja mengejar. Orang sedek tidur nyai ngomit alas batur, ngelestarian alas batu. Oh, jadi nyai sisi ajak makejang, mau jago-jago pengidang ini mau kemit nyago alas batur ini. Mon kengken sanggup apa sih? Pasti bocor Matur malu benpok lo. Ah, yang ketu lilu anak buka bebe. Apa nyai nawa? Sewireh pepayon ni sakma ke akmannya ini sing ada pepayon ni sing hidup Oh, badingan ni. Ni mai ngoren meme nyago, pangidang ni nyago tetanjur wantah tu atman ni masih sing ada tu ni nak sing hidup masih sing hidang makan ni. Yang ada satu, yang ada manusia. Wani manyen mayang rukadu. Jahat kena, tapi dana aja. Yang ada jetmo, yang ada wong mai sekadang ubuan-ubuan ni dadi ni ngamatiang. Ni jani gelar, ni nak adi ke gelarnya ini. Aja-ajahan ni ini. Aduh, langsung kunang kawis esangnya ini. Apa ni man melajah dini? Mungkin kepisah ni jadi tu pesuang jadi beda. Pangsen bocor ni melajah dini lo. Tahun kau dah gebrak si banyi lo. Subuh sani kala maduluran sana cucu Leng baik ni lo, selip layak lo. Kamu aja kita nunani teriak deh. Ngope siap piang brahmo Iya, kamu lihat masuk ke kasane tulis Raja Dewi Durga nah pangkete subalo bangsa pocon ini belajar ngeliat apa kebisaannya jani edengan cedokan lo nah Lo. Thank you.